Rahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Temaşavanın heyeca ve mxeyr hatın bernama Rojavu siyaseti. Şi haftiyektin. Em dîsa bi mijarên mühim pêşberî wene temaşavanên heyeca ve haftê sê mêvanên me hene. Em pêşê mêvanên xwe stüdyoya taqdîmî we bikin. Nivîskar Eyüp Hankaya ve mxeyr hatın serçaveratın. Serokê navçeya Bağlarê Hüdaparê Cengiz Aydın ucu bixeyr hatın serçaveratın. Endamê saziya civakî Seyfettin Gündüz ji Rihayê wê dîsa ew jî bernama me daxilî bernama me ve gavektin bu weşana ser televizyonê ew ê inşallah ew jî bimereve. Temaşavanên hêja vê haftê me çend mijara da pêşxwe da kam serê xeber bidin. Serê ewil de mesela operasyona Afrînê ku hêzên Türk devleta Türkiye u endamên ÖSO'ye bi hevdûre Afrînê bi dest xistin belê ewlehiya Afrînê hat avakirin lê belê di dûre gavek çewatê avêtin niha hazirî û amadehî ji bo minbîcê yan jî ji bo şengalê heta gavek din jî em dikarin bavêjin Serokkomar Erdoğan behsa heta Kamışloyê jî kir vê sînorê ku bi Sûriyeyê vaye bi temamî ji bo bive derek ewle Erdoğan divê emelvê eder operasyonên xwe bidomînin lê belê divê de hinek sewal em lazim e bipirsin lewra Amerîka di minbîcê de bîlfeîl wê dere li hêla din şengal jî qismek jê erdên Iraqê ne dewleta Iraqê ye ev meselek mühime em ê serê xeber bidin inşallah. Mesela Suriye jî dîsa di meha Nîsanê de li Türkiye wê zirveyek bê li darxistin Türkiye, Rusya û İran ji bo çareserî ji mesela Sûriye re bê dîtin wê li hevrûnên û xeberek inşallah xweş yan jî em bêjin hêviyek em dikin derê ji vê zîrveyê jî ev mesele jî meseleyek me di diye. Di dûvre em ê li siyaseta navxwe siyaseta Türkiye jî binhêrin. Mamoste Eyüp Hankaya em dest pê bikin. Mesela Afrînê heftiya çûyî me serê xeber da qismek di hijdê Adarê de PKK yan jî PYD Afrînê terk kir û di Afrînê de berxwe neda. Me qismekî ser vê xeber da çima PKK li wê der mücadeleyek nekir li wê der terk kir. Ji xeyrî vê em dixwazin vê xeber bidin. Türkiye mesela Afrînê de bi serkeftî vê operasyonê qedand. Piştî vê meselê Türkiye gavek çawa wê bavêje ew têkiliya xwe Amerîka wê çawa wê xera bike an neke lewra min bîr xistiye hedefê hûn çawa dixwînin vî resmê Afrînê û piştre Afrînê. Birayê min ev PKK PYD evana hakikaten têkilî wan Kurda ji ber ku bi hevrenê rastin di wê derê da qelsîya wî çêdibe. Tevî bediyo zamanê rahmetî dibe mervekî ku hîmetê ji mileta xwe bixwaze hîmeta wî biqase mileta wî ye. Îca hêza PKK YPG ne hêza Kurda ye. Ne hêza Kurda ye. Ew baxsus ku wisa sernavê komûnîzmê sosyalîzmê desteka xwe ji Amerîka sîlah filan mêvan dixwazin evana tişê madî ne. Tişê madî ji emrê wan kin e hîmetê wan zayîf in. Yani evana rabûn esas Amerîka dixwastin belki pêj da Hatayî bidanin berxwe û têkiliya Tirkiyeyê û van dewletê İslamê ji hevû biqetandana. Çünkü alema İslamê jî xebatekî xweş dike ji winî ku yekîtiya xwe çêke. Ez umid dikim di nava sê sala de wî yekîtîkî wanê xweşî çêbe hendî derdê dunya nakişandin. û ya Allah ya Xweda hakikaten gava ku Allahu Ekber bê gotin yani zavrê kufrê diqete wana da hemşe wê dengê mübarek jî nebûn. Fakat xwezîka aqa însan natana kuştinê yani em cana dibêjin 3-4 hezar jan hatine kuştinê ji alî ÖSO'da û wê derê şervanê Kurda da jî belkî dora 2000 însan hatine kuştinê yani. Divên 40-50 askerî me şehîd ketine fakat ewan jî pir zêde hatine kuştinê.
yani hakkı peyde tünebun ekasa Afrin'i evi mücadele hanımda zeydatırcı cezayı hatı ditini tişek ko çiçki kefa merceratı be şer Afrin vala bu evi tişek baş bu çünkü neticede hatı seri merva daran navas Suriye'de malum zamanı ki çelmeki devam kırdın ya ki o endişe ki bu meberiya ko Türkiye'deki Afrin'i şu meve endişe haber da yani bu ev der ciyek ko sivil dijin yani acaba elveci xarab benebe baş bize de xarana bu yani ha Amerika malum çapa dünyada bir adaleti mazند ki o hakikaten hayır berekete ki ne birci ki o hindi umuda dünya Amerika tabirini İnşallah zamana ki nezda bu hasara ki küçük beci ev hediye pari ki nigehu düzgün babıca yani. Yani Amerika ev siyaseta ku duhaze dünyayı dizayn bike, duhaze alema İslam'ı dizayn bike hediye ve siyasete mecbur terk yani en baştırı bir ev bun kutadi ev jadgo büyük Orta Doğu projesi bu. Yani Reis-i Cumhuriyet bava ki kren navi و elhamdülillah avan oynajı bu kasıda sevihat cevap da hasta. Eğer ki dur bisek navi de ne biyana belki işime daha zor bana. Cezber kudna ve proje hani da bu. Roj hat yani rast çepi fam kırj baş vira go baş xarab vira go xarab. Eviyat şekerend bun. İnşallah zamana ki nezda bu hava ki evi tesiri Amerika servanda hendek bine. Na mesela alema İslam elgor nüfusu pinca yeki dünyayı belki teşkil zeyde yani sadi bist. Fakat enerjiya dünyayı sadi hafti coğrafya İslam daya. Uyca tabi emana vatandaş olarak belki per enerji famla ki enerji tişe garibe gava ki enerji tüne bir hayat sekne yani. Uyca evanı 5 sal 10 sal şu proje çetkin fakat tedid bir kaderlerin üstte bir kader vardır. Neticede proje var hatta nici ki uyca yürü tabi tekli dünyayı bir havra zafzede bu ne yani. Haya dünyayı cesaret insan peşde çiye İnsan gava ki nokta ki daha haklı bir bina zuzun natırsa yani. Ve beri tırsnama. O mesela memişler mesela tedi gav ki beri mepi haberde me efendim vay pek ediyim def şengali berdaya yani. Denk çeki mizet ki sıkıntıya yani. Ja eğer kumer tekliye hoş küfre bibra urgurani ko hesabı ko bika merv kare her deri müdafaa ko bika kumer haklı beş pro projend kandık beşin. Yani ana icab saçeviye hendika perdarır, pro hendik derin yani. Devvar çeviye. O rastevi devleta Türkiye her havay lhuvardıkla perskiri ki bir mezun hene de çapa İslam'ı da çapa Kur'an'ı da de nerina hakikati da fakat fırsatı nabine ki wana jiduz bike çadi yari wana di yani muhalefet lideri Kılıçdaroğlu yani Kur'an'a mehye kesin kare pe blaze yani. Şey garip çedvel. İnşallah netice leve Kur'an'ı var kılın. Eğer ki em tekliği Kur'an'ı bevra çekin, işkun peşame vedbe. Uca ki teklime Kur'an'ı bevra çeyne bin. Emine goy xabidine Amerika ve Avrupa nikarın buğan yani. Gene bizim ser asli xo kevine mebe his kirini yani. Bele ki Cengiz Aydın mesela membiçe yani Şengale. Çünkü Türkiye her diye hevdur her operasyona nade berçav usate xuya kirin de bele ve Türkiye acaba ev de mesela Cerablus'e pişti ve embejin elbabe pişti ku van operasyona kadan u dest be Afrin'e kiriyan jihne gotuna ser Afrin'e ser o komardani ser zaman ihtimal ki dur bu jmer dur da hat xuya kirin lewra Rusya doye derda bu Amerika doye derda bu de bele tişte kudugo kir Türkiye naji ija basa membiç etke yani basa şengal etke un ve ihtimal çawa dibinin adı diye belki je mühimtir je eve membici Amerika heye Amerika berdevki Amerika sero beri beyanata kuhada amj membiçe hezin xwe nakişinin yani emelüye derbin bir fiil emelüye derin
شو دبي Kudüs razı be inşallah. Malume beriya Afrinê meseleyên astana görüşmesi van devam dikir. بله Digotin em ê bi hev bikin. Em û Rusya, Türkiye digo em û Rusya û İran em ê werin cem hev. Rastî me roya paşî de me digo Türkiye, Suriye, İran, Arabistan, Mısır ki heve ki ortak evi işe be hükmeki derbası be varavan welata werin cem hev. Ne ki Suriye û Amerika teke hindri vi işe. Goh neden Hüdapare, goh neden serokin mi? O hat vi hali Suriye'yi ana via artık bu ye ne sonucu ve ne sebebi o brasti siyasete Türkiye Suriye robro da geçti bi. Robro da geçti bi beriya unte bir ve pişti astana digotan ha iro hasibe artık jivi şunda takinu rakine baqade jivi çareseri ki jer bebinin robro digo ha iro hasibe o Amerika derket go em hezin sinore em ava bikin 3000 hezin sinore o Türkiye car ki da devj Astana'yı berda şişyar bu go la lura Amerika jihi بله hesaba Amerika jikir o davi jo dest be avet Afrinê go Afrinê dest pekir ku em jî zanin dibin 5000 tır silah çek o çekin kuvvetli o ji tanka ji balafra askeri hanine lakin juan pir hindik li Afrinê wana gotin kardeşim ro em tekevin Afrinê hatta Ali kişi ne dixwastin tekevin Afrinê çünkü yani normalde operasyonun bi hawi hinek dinêjî mere veşirde hinek dinêjî mere serî qapat ke başa digotin ha îro em tekevin hasibe ki aslında via mesaj ki dişan Amerika'ya digotin mesela em tekevin mesela un wer bikin wala em werin cemhev o soni ketin nav Afrinê o waqtê ketin nav Afrinê serokê me giştiye Hüdapare gotin ki kir go îro Türkiye li Afrinê li Kurmanca naxı normalde savaşa bi Amerika dike wan çendê berê ez ne yanlışım tekribi 10 roberê Washington Times diye rojname ki wan heye aynı başlık ki bi havi avêtibûn Türkiye derbe li siyaseta Amerika'yı xist Sûriye li Suriye siyaseta Amerika'yı Suriye derbe ki mezil li xist serokê me giştî gotu bu Türkiye Afrinê bi Amerika'yı mücadele dike ne ki vekidine işte viyajı hat holê o beriya dehro beriya vîjî Türkiye wan çendê berê digot em li Afrinê xin li rojname İngilîzê de jî derdiket van peyva digo beret gere Türkiye pêşiyayê were girtin ama ji bo çê ê were girtin asıl mühim tiştê mühim ev e ne ki digo rojname İngilîziya digo işte kurmanc heyfin kurmanc garibanın xwediyê wan tune ne ki ji bûna ya digo PYD PKK SGD li wira ji hinek dinê jî İslamiyetê pir dur ama nêzê sekülerizmê û liberalizmê hükümet ki nû bi vî hawî ava dike yani em dixwazin modela ku em dibêjin em modela ki em dixwazin en azam tê bir ew jî belkî ji mesela mekî hîkî jî dûr e ara ki Türkiye rol model bû بله ji bo alema İslamê aleme İslamê yani herkes ji Arabistan ra digotin mêze wî jî xwe bikin wek Türkiye çünkü ew Türkiye rolê wî farklı bû Xwedê Teala wek seyda got em jî umîtwarin Rebî Alemê digişke ji hukm ji her tişt hesaba herkesî zêde hesaba Rebî Alemê jî heye ew ê digiş be ana Türkiye ji wî rol modelê derket lazım e ki ji orta doğî ki belkî em naxwazin wek bi navê orta doğî em binav bikin aleme İslamê em dibin ne ki hinek dinê jî perçevî piçûk bikin via aleme İslamê de rol model ki ew ê ava bikin ana îro berê Türkiye bû ji Türkiye derket îro nav li Sûriyeyê û vî aktora vî îşê jî PYD'yê PKK'yê SGD'yê o ji bo vî yekê gere aslında me roya pêşî jî me îtirazê xwe jî kir me got siyaseta Türkiye ji roya pêşî heye ana ro dimeşiya iflas kir ne carkî ne dicara ne sêcara ez inşallah umîtwarim belkî li Astanayê em bawer nakin edalet kî bi başî derkeve ama em ümît dikin ki ji bo vî xwînê bisekine û
و هنک تشتی دنیجی سر زمانا دگرن تی گوهیمه وک عفرین ترکیه عفرینی جی روسیایی گرد lakin çi karşılık abi da çi da hemberi çi da doğu güta. Ana mesela beryavi li Suriye velat bajir ama kevir ser kevir nemayı o ana sığınağı da şu asker nemane ana ketine naf pirek u geday. O ana keskici kala vananak. Beryav Afrine Türkiye'den gibi bir zede derket. Jibo doğu güta wan bajari Suriye. Ana meremeze dike ana qe denge bir dernayi berbiyavi. Jibo viye ki siyaseta Suriye ro dekişti be. İşte hükümet de zoru. O hükümet ana CHP dibe hükümet hez operasyona dervayı aleti siyasete hündürdü ki ya ali ki rastı ali ki ne rastı ali ki rastı bi servi havi dile MHP rahat ki bale dile bir rahat ki ali ki mecbur ju daru dori girtine o duhaze jinav vi agre derkeve ija Rabbi alemi alikari Müslüman abi. İşi Müslümana zor burası. Ser embejin ekranın me keke seyfedin ji meraya keke seyfedin denge mette ve umxer hatın. Khira Khalil abi Khudajar Selamun aleyküm Edgar İbrahim'in. Aleyküm selam. Denge keke seyfedin hindik deme muhakkak ve varime pera alakadar bibin. که سیفدین ما قسمك بعثا حركتا عفريني كر پشتی عفريني تركيا دخوازه من بيچيجي وها ام بيجن ج PYD خالب که لهيلادن سرکومر اردوغان بعثا شنگالی جي كرما قسمك سروان جي خبر دا PYD beyanatك دا ام شنگالی کشیان مهزیم خجوه در کشان دیه هم لوی مسئله ام جوابن هيرن هم جي mesela pişti Afrine Türkiye dixwaze gavek çawa bavêje ji bo sînorê xwe têxe ewlehiyê û ji vê hêrê de hûn ê çawa meselê binhêrin. Ewl mislavê xwe ji nêvanan dikin. Aleyküm selam serşav. Bi rastî terî dibêjin Amerîka 5000 tir silah çek mühimmat darî PYD. از اول دخوازم بیا بپرسم 5000 تر جکی در درباستی سوریه بود یعنی اجبو چه وی سوالا دکم اول گرک مرد دجمنی خود ناس بکه امریکا بسر سینوری ترکیه اف سلاحی که امهارتم دینین زمان ام دوین 5000 تر لسر ترکیه درباستی سوریه بود دا پیده ام ویده بجن که دجمنی تا امریکا بسه تريد بها ام بامريكا شاركم بسوريا في بي دبجين حقا يعني دبي جميع ايك سوري نام بيشكل عسكري امريكاني اي مادام امريكا عسكري تي جبوتشي تو دهيلي امريكا 5000 كرسي لهايفا كو اويس بيل هم بريتا ويتشتي هم باجو تشما دهيلي كتر دا بس بك امنك اويك ايا دجي ايرو بر اوكي بارغاه امريكا دنا تركيا دهن يعني Amerika vak velatê xwe baregehê xwe bi cîvê kiriye kîdan rojê bixwaze kare van baregehê xwe de tevdê Tirkiye bike. Îda Tirkiye adude dibe dijberê ve PKK ya PYD ya SDK her navê kevete divir de yani em hinkî siyaseta qirêj dibînin yani bi wek bi mêranî nabêjin dijberê Mekkiye dijberê te PYD ya Amerîkayê ku dijberê te PYD be yani Amerika İsa sesa be PYD tekiliye dike nek iyo tekiliye dike tecrübe çe hakanha tehişte ku eftiştihan uro bicive be van beka diyor xemezin bikin iro beryak u Tillerson le karuberi Amerika eder ve be ku be gühertin merik 13 baragah le Suriye bicive kir ila kana tidurtsun çe yek ehati şunavi اوی سیاست کی دنیا با اجرو یعنی امریکا سیاست کرد که اشکره دکه بس چما ترکیه سیاست خو دوستی خو چما اشکره نکه yani ki seferin Serokkomer Erdoğan arasında serve mesele de ji beyanak tek da yani go Amerika
دخوازه لما دکو حیلاب که یعنی ویانی سرزمان حتی اوباما مخاپان سوزی خونانی جی انا بريس هاتي انا امتا ام انسان دي ناس سياسة مدارن بس حيلة امريكا ام جي اول ده في حسير جي نقلا اول ده ما قلت امريكا دور حيلة دوستانيا امريكا تنايه بس تو سروكي تركيا يعني تو ايدو تمامي تو كدبن تستده استخباراتها هي اورديتها هي تجبو شيء في تالي بيتحكي يعني تبع امريكا مخافين امريكا كنا خافان دي دسر ريا عدي كي بامريكا تكريكي وامريكا وين خافان دي يعني جبر فرصتك مثلا لاس يعني يو دورا خبرني تيرات شالي هاي بيبي دبر سياستك قريج هي ادخل ازوي ببعض بكشينم يا دويا دعافني تشدبه دعافني راست فر انسان سivil يعني قال فر تعدا لوان هاترن يترفي اتش تركيا بله بس يعني بس امكان فيجي بيجن جاميرا قال وي دري وك خوان باش ندا ناسكرن جبوچه ارتش ازاد خودگراوی ی طرف ملت سوري پر ناي حسكرن انك جي ام بنيرينا قال سوريا مسألة مزاتم يعني قال سوريا ارتش ازاد يقدبين ازغر سوريا ordusu بله انك بيچاوكي باش لوانا نهرن جبوچه لوانا نهرن حتى نهات işte gamari کرنا قريش کرنا يعني ماري خطي بريا چيزي تالان کرنا حشا جماعت ناموسی خطی طلان کرده ایرو لورفای پر مزنه روسپی وانی سوریالیک انباره تکلیت کم درن جماعت امان زیارت کن و نکد مثلا افرین ده پر مثلا اول ده مد پرسی yani ارتش آزاد من رشوان چواجه yani پر gazne xwajwan yani un jiseri awil da Özgür Suriye ordusu ki hebu öso emjerad bejin le pişra henek embejin fırqa je qatiyan henek tevlihevi çebu yani un basa wi fotoğrafı mazındık ne olsa yani dve davi da ku fırqayı ku bu Türkiye ra hevdurane belki bir tamamı ne dve embejin algıya kun dibêjin algıya millete de wiha yani berastî dojî em can Rusya'ya Suriye bun hêjî gazine xwe dikirin bu hêjî ew fiilê wan devam yani peki em ji vir de em jê xwe dijin bele mesela Şengale û em bêjin Membiçê yani Türkiye ve bi awakî ku ser Efrînê de çû ve dîsa gavê wiha qewî ser vê meselê de here an nawin çawa vê meselê dibînin yani Amerika dibe ez rênadî te ku tu herî min biçî yani Amerika dibir rênadî bele yani dibe ez rênadî te bes evê Türkiye çiqastî biya xwe bike yani siyaseta evê çiqastî karibe li gor xwe baaşo niha ew jî nexuyaye ji bo çi nexuyaye em bala xwe dinê mesela karûberê İngiltere xwedîgarî ser Orta Doğu'yê Vezîrê wan dona pêr li Tirkiyeyê bû vê pêvê got Tirkiye li hember PKK tiştê dike heqî wî hê bes PKK û YPG ne yek yani ev İngilîzî diranketî siyaseta Amerîka da ajo dibe PKK ne başe bes YPG dibe tesê xwe bele yani Türkiye devir de ji tarafı İngiltere, ji tarafı Amerika tê xapandin Türkiye her carik gibi ez pê dixapim bala xwe bide Erdoğan gote ez bi siyaseta Amerika hatim xapandin îca niha pişta xwe de siyaseta İngiltere İngiltere jî zamanê İngiltere ê niha û ê Amerika wekî hevdiye hatta Amerika ji bêvet gote PKK xerab e PYD baş e İngiltere jî ev tiştehan dibêje tiştekî wan ji hevdî cuda tune yani Türkiye çi demê hêşê xwe bide serê xwe yani niha em ji Rûspiyê vanê Sûriyê dipirsin em dibên hin rewşa Tirkiye çawa dibînin ew dibe yani dibe Tirkiye anî be çavê xwe dibe hevê heya dibe herim nek min bicîtin wê heya dibe wê ez ê herim bes heya dibe here hatana elhamdülillah pir leşkerê Tirkiye pir nehatine kuştin gelo îda ku bi seda bê kuştin wê reş çawa bê guhertin gerek emî me be çavê xwe yani niha siyasetmedarê Türkiye viya difikirin dibe heta niha rast artêşê Türkiye pir nehatine kuştin em bibêjin niha li Efrînê 2007 artêşê PYD hatine kuştin Türkiye li gorî pir kêmatiye kuştin gelo ku pir bê kuştinê wî çawa be
Hoyaraş ve gühertir. Yani ev zayiat ku zeyde Türkiye, bivin ve de siyaseta hundur de jî hinek derin hatta Türkiye jî ve luxad ve guhere binhere yani piçe kun zahmet dibinin mesela menbici o şengali. Yani rastî Afrin vek revşekî birok merkebran mesele Lemin biçi vek dibe bişevi merkeb berxanabin yani. Beli tamam. Siyasetteki nepr zararlı. Beli ev hat fami. Em gavekden dîsa inşallah me sewal ki dijî we pirsin. Em dîsa stüdyoya vegerin. Mamoste servê mesele ma gotinin we em sewal kadın bikin. Arastî dîsa ser Sûriye em dixwazin xeber bidin li Mehanîstanê de ve dîsa Türkiye, Rusya û İran li İstanbulê li hevdûrûnên û ser mesela Sûriye çareserî bigerin. Yani ev çareserî çi ye? Türkiye dixwaze Beşar Esad ji siyaseta Sûriye em bêjin dûr bikeve yan jî em bêjin destê wî ji wê derbikişînin zêdeyî muxalefet jî yan jî xelxê Sûriye bi temamî têkevin nav îrada wan jî di hikûmetê da di îdara Sûriye hebe. Rusya û İran jî Sûriyeka zayıf naxwazin wê der. Sûriyeka ku perçe bûbin yan jî Sûriyeka ku çend dewletên biçûk tê de hebin yan jî erdê wê ji hev dû qetan dîbin naxwaze. Çareseriyek çawa hûn hêvî dikin? Welakin gotineke dibe yani insanê gayrimüslim ne aptalın. Eğer ku İran ve Türkiye hakikaten li ser rêça İslamê fikrekî xweş bîne ziman ev Rusya jî mecbur mîne wekî wan bêje yani. Ya ki konferansa İslam'da de temsilciye Urus hatımine toplantıya yani go halkımız sadi bisti Müslümane u van perskirege İslam'ı yak alaka medden nişandani mecbur van perskirege aracı çare ki çözüm ki bin yani. Cibervi ez bu Urus ve ki Amerika sa xarab nabînim و ادو اجی معلوم بیا شرکی برداری وان هر سه دولت یعنی وان هر سه دولت اگر کو دست و دست اجدان خون نتیجه انسان چخاص خراب بجین خدا و انسان چکریه دولت چی انسان و درسته خو اداره کرن یعنی مرن کار بجه وک یک ازمان دهاتی و رکی دمرد و بیا دولت گرون اهوا بکن نتیجه باقی انسان تی اداره کرن از امید دکم روز به روز جبونی عالم اسلامی و جبونا مملکتی هانی انشالله برباشی هره یعنی امال برچاو خودی قانون اورس یعنی زمانی که درش تعدال انسان خود کرن و آن را بخواه فسخ کرد وقتا گربات شده و دفج ملت بردان یعنی یا الورجی یعنی دو باندورا تدی صدام 20 سال الورزلما که کر گبر هوچو الحاصل یعنی جالی که دره دا دمزد کی باب اساد و خوشی رابون بیاوی به تعداد ملت کرده بن تاثیر خو انسان بترس و به حضور و حتی کینگا یعنی بولی روکی ارور پاتلاک چه به دنگک بلند ببه یعنی نشده انسان حاشر حضور نه حیواناتی که آخره خود آخلو ادراک دایی گاوا کت سقنتیه بدی سر او شغل قرآن خو فکره کی چید که پروژه کی چید که وش بودیم کجبه سقنتیه خلاص به مجادله کی ده و روجاویته سری خو بلند که یعنی نام مملکت ما بخو اگر کنا ویده 15 سالی دا حکومت آق پارتی ناتا سری و هینکی سلاب لکردان نکرال مسلمان نکران نوا سری بونه ترکیه لب کتون یعنی مروسان کاره قاضی ده بن ظلمه دا بطلینه جاجبری از امید دکم اوه اینکه قرار باش چه بین یعنی en azından eğer kar ben uruz şva bqavrinin az yakın diküm zamana kinez da belki yani prevan İslami lo toplum kajmara gayrimüslim falan bin ev bxuje meydan bal İslami da çebe yani minaktının ki rol model ki kubej wala eviyat şak baş evjiş xo minavam ki yal diwanarın yani prze de şavda katbu alem İslami be khadi mabun yani seviye ferdada mervekiş xudera secde baba ne bu ev mabun yani devlet-i İslami ders-i marifet siyaseta İslami ne digert pişti ku sahabe
مروکی کتمیداد که وای اول دوتا تچاو بزوری خمینای بکیل دو یاری یعنی نها اف خباتا که اسلامیش بری تشکیلاتی فلان بیبانم سان ترجم هبودو و بهاوا کی دگی خوب بلند کن اوانا تب علامت باشیه نه و اوان اوروسچی و قسمه که اوان دولت اوان در دوره مجی اوی هدی انشاءالله بالی اسلام و گرماتی و چیبه وش خو اسلامت حق و عدالت و دولتش من اوان تشتای اساس از یقین کم الوی داره فکر خوشتر یعنی روز بروز جبونا روشالات نوین و عالم اسلام یا فکر ده خوش بین زمان başka türlü çünkü derdi dünya ne akşamdır yani zulüm çıkartça peyzatça çıkartça kuştun çeydi be o seri ardı maksat hakikaten şehir kharadı ben yani merve ki insan be fıkrayı düşünce çim ve bırak ben mahkaz bunu çare güçsüzlük viyayı mücadele yapıyor kameram çok kara bece ve işimdir ama peyzahara geremer olur ki merve jivara bece bir sakine o demci evan civine evan toplantı yani. Keke Cengiz Aydın mesela çareseriya Suriye un çavalidin herin arasti ve partiyek siyasi Hüdapar Joje Avul da hatta naha gerek çara serve mesele beyanat tane nerina ve diyecek de çareseriye beş silah xoyn neretin lebele iro haft sal ser ve şerida derbas bu piştin ha ve çi bekirin yani çu ve be haberdan çuna Esad ve be haberdan İran ne razıye, Rusya ne razıye, ne çuna Esad be haberdan ne mümküne Türkiye veya nahvaze çareseri ek çaval peşme lazım hem haber bidin. Yani burası artık mesele Suriye, mesele ki ne ama nakhaşi ki sıvıki artık bu ya kanser. O hatta bir kanseri yani hina vay ana mesela millet bir avi haber dedi belki xubavi Türkiye'ci, bir kanseri belki xubavi İran'ci. حتی آن چند بره سرکومار اردوغان جیگو گوان سلاحا نکی امتنی بیجن ساده ترکیه بلکه جوا ایرانی جیه وکی دنی هنیک تشتی حاضری و هنیک دنی مثلا ondan sonra هنیک خبر دبن سینور ارمنستان جی سلاح توپ کرنه امریکا سلاح دانه وان علی بلغارستان جی وری وان چند بره یونانستان جی هنیک dedi راحتی چه بو Ana bana güç nişan dedi ki Türkiye براستی د orta agir ki mezin değil. Lakin emviya baş zanın ki haya mere öndüre mala xu safi ne ki mere nikare dervada o xu nişan bide meyrani xu nişan bide. O jibu viye ki emmeze dikin Türkiye berbe öndüre mala xu şi dibe ez vay ber ez duz kim hedi ez itibar millet ez berxu ez zede bikim henek gotni vi ya ne ali başı tav ali xarabuni yani mahyana medgo ana medgo biremin kurmancu Türk bigejin hev o hevdu nas bikin o hakkı kurmanca bu Türkiye bide emzanın ki Amerika ji ondan sonra Rusya ji olan devleti deneji Türkiye nikarım brasti jivare yani ana devleta milleti Türkiye o devleti Türkiye nelhevin henik insan lehevin henik insan nelhevin mesela ana kurmancu devleti Türkiye nelhevin ondan sonra şu kemalist nerhatin ana o jberviye ki ana embejin Suriye mesele Suriye Türkiye ev desteği kuvvetli be Türkiye henik gafe mezin bave Rusya vi kabul ki Amerika vi kabul ki na Türkiye bitters dere sermasi yani tırs ki mezin dere sermasi brasti yani ana vant işte serras bikra biçuna sermasi belki hnuga hoş sermasi xista belki jvi işe jiber bihal kirini biçuna ana Türkiye İran dilevi rahatı Rusya dilevi rahatı Amerika dilevi rahatı ija mesela Suriye ana Türkiye derdu klevi hev ev dibe kardeşim ez biçahavi bikim ki vi agiri Suriye brana ve navalatimi yani derdi Türkiye ana brastiye ne ki selameti Suriye'yi selameti milleti Suriye'yi de şu em ketine nav hev artık jivi şunda em dixwazin bravi agire nav malame ana mesela Türkiye evi
İşte tabi siyaseti biz tinin ser zaman emi azadi bibin Afrinê emi azadi wan çendê berê Serokkomar ji go birayê min ê min bîçê benda me ne hindik ma em ê werin cem we jî ondan sonra em nailin em ê ji xwe vay sînorê alî Iraqê jî alî Kandilê jî esker kom dibin û hêdiyê dî operasyon jî dikin ji bo operasyona Şengalê jî çûn Iraqê o hevdû jî dîtin ama ji ber wê yekî yani bi rastî anatı xwedînkî dikşînî û jînkî meselê hinkî dinê jî mezin dilêrî temêze dikî kî derdê Tirkiye dibê kardeşim vî agirê bire navê min nav mala min nav welatê min ez ê bi çi hawî xwe jê destê xwe jê bişom û bi vî hawî jî mere here ser masê tedî dibê qorqaq siyasetî ev vî hawî jî ez bawer nakim İstanbulê maşalê seyda dibê tişkî xweş belkî jê derê û hûn jî ümîdwarin ser bîhawî ama hala hazırda way guta jî ket heta way ketine hundirê sivîla jî artık li sivîla jî nanerin Birleşmiş Milletler wan çendê berê top bû got em ê mehkî em ê savaşê qut bikin bira êriş çê nebin û ev jî çê nebû halî hazır Rusya dibê ew însan nebîne ser erdê Sûriyê pişt re ez ê ser masê de zêrûnî ji xwe way qelh dike keskî nema li Sûriyê keskî nema ji vî şunda yani vî peyvê jê ez nikarim bibêjim ha yani Türk dibên ya zararın neresine dönsen kardin viya jî ne tişkî rast bi rastî artık her halûkarî zararê artık ji vî şunda Türkiye derd û kuleyî dibê ez ê çawa destê xwe ji vî îşê bişom bira zarar li min çênev بله yani meselek rahat nine yani ser erdek te devletek te heft saz harp tekirin bi daha fırqa hene û bi daha devlet navedene bi milyona insan koç bune bi sad hezara insan mirne yani çareseriyek ji vê meselê ra ji xwe çareseriyek ku herkes pê memnûn be wê tune be yani ne mümkün e bi hindikayî wekî ku em gavek din jî got خوین بسکنه و میجن ملت سوری کو کوشبر بونه تمام دنیا بلا بونه به حضوری کاربن ورن سر عرض آخرونین بلکه ج 7 سال بره نپر ممنون تر بمیگا نه ممنونش یعنی خوازی بوان روزا جتینین یعنی ایرو yani ایرو خلقی سوری او در دور بلا بوده و به 100,000 insan hatun kuştun خوازی بوی ظلمی جتینین Keke Seyfeddin disa em pere çen gotuna haber bidin Keke Seyfeddin serve mesela Suriye win dixwazin haber bidin emzanın haziriye ve jihe serve mesele di duvra em bahsa siyaseta Türkiye kısmek em dixwazin bikin hadi berasti harba Rusya o Amerika o ya Avrupa ne li Suriye neheye em bala xwe Rusya o İngiltere li Avrupa jî şerekî wan heye yani bi çêbûna wan li wê de jî li hev nakin îza Rusya ji bo xatirê ku li Sûriye qers nekeve û em bala xwe Amerîka 13 barekê xwe li Sûriye bicivê kir divê ku ji bo xatirê ku Amerîka li Sûriye pêş te neşepir ew ê biya Tirkiye bike birîn tişta belki bir xwaziya xwe jî be biya wî bike em vê zanin xwediyê Esad İran'ı û Rusyayê ji bo xatirê ku ev herba hambê sekinandin lazim e Tirkiye bi xwediyê Esad rûnê û hinek bi hevdû hinek tişta mecbûr jî be ew ê li hev bikin yani welew ki Esad wê dirabe welew ki Esad here ji bo xatirê ku ev herba ham bisekine yani ev herba ham ku bê sekinandin hem ihtiyaca Tirkiye pê heye و هم یا ایران و سوریه جی بهیه اساس روسیه جی بهیه بس امریکا دخواسته که اف حربه هم بدومه یعنی گرک ام دوی مینواله دلیمه که اف حرب دوام بکه او یا امریکا و دوستی امریکایی جبو چه امریکا دخواسته که اف حرب دوام بکه اف حرب چقدر دوام بکه او امریکا بهتر سلاحی و عسکری خاطر سوریه یعنی لازمه که ام دوی اکید دلیمه بکن وقتی که عسکری امریکا سلاح امریکا در سوریه قوی بود وکی سروکرزی اردوغان گفته وان سلاح یا اوی ترکیه خیلی یا ایران خیلی یعنی وان سلاح نجبو از سوریه حتی بدرا اویه که زبیزانه یعنی
İran ve çiğhan hay bunu. Bu xatir ev mesela ham be tefsandın citese Türkiye citese İran çibe gerek bıkır. Mecburum bıkır. Nekim kadam hafsa bıkır ve yani şartek evnav velatı var. Ya doya emriz bu xatir ev harba ham bıkadı ki ev harba han AGP dıxı lazım ev harb de velatı var çibe. Yani İro Amerika دخوازه که حرب که ولاتی ما مسلمانا انگلترا دخوازه اروپا دخوازه چه دمی حرب کت ولاتی وان اگر مالی وان کت بوم جمع تقیان اوی وانا اسکر پشت بکشیدن. برای خود د فرانسه چه حرب بوم تقیان فرانسه گواه خود باش آویده. جوه چه اگر کت بالاوان. یعنی حتی که ولاتی ما مسلمانا جبو خاطر صافی به ما لازمه دو تشتم بکن یک امشیخ بده سریخه یا دو داجی ام هیوی و رجا بکن مجربی عالمی را اقل به مالا وان کرده. چه دمی اروپا بکده و چاقیشن کی اوی عسکری و جاسوسی و سبب بشینه. بله دولتین غربی د سالین داویه ده یعنی او سالین وک حربا جهانی یکمین آدویمین بالفعل که حرب کرن یعنی جی د سالین نوتی ده وک افغانستان وک عراق امریکا کته واندر روسیا کته به دولت کتن به عسکری خو کتن حربا جوان حربا به آواکی مازن zarar دیتن خسار دیتن پشت ایدی شرکی جدور و بتنی امبیجن کماندا دکن بالفعل عسکری خو ناخن ناوان شرا آراستی سیاست وانی نها اوه که کسی فدین امی سیاست ترکیه قسمک تخوازن بنهرن تابلوک چوال پیشمیه امبیجن سیستما هلبجاری جی قسمک هات و گوهراندن سیستما اتفاقا که ام دویجن لپیشمه هیه اون تابلو یک چواد بینن ده هلبجاریا 2019 ده پارتی به زمانه که چوا وی درین پیش قامویی وی چوا خوش قامویی را امبیجن بعد لینن وی بچه ارگومانی درین پیش ملت لورا پارتین که امبیجن فکری وان ضده هبنجی یعنی جهف دور بیجی لازمه یعنی ام بیجن دبن شمسیه کی ده ویورن جمهف سیاست که شوال پیش مهیه یعنی براستی سیاست کی نها هنکی لسر پشتا عفرینی آواز دبه که ده عفرین بنام ملت بی قبول کرن اپراسیون عفرین بی قبول کرن که ملت حس کرنا خواه بالا خواه بده سر آق پارتیه AK Parti öyle hırcatına ki zor şekli yani öyle bin peşte. Hatta şer malpara dönerin ve kala şeş meşhun da bir hırcatın cebi. Bu hatta ki yani haskerna millet deser AK Parti cebi öyle AK Parti dahfekliğe öyle seçimi hırcatın bin peşte. Vakti ki ev hırcatın yani ev harbat bir aklın cebi dinav millet جیو نبه ملت جه عاجز ببه جانی ملت ببه ایشی اوه هلبجاتن دو وقتی خودشه ببه یعنی سال پیشون دوه چه ببه اینکی وقتی AK Parti دوه چی هندن داره جبوی قرارتی دائما القامو اویدن هره گلو ملت لمسئله آفرینی چاوادن هره یا او صلاح اول تپرسی تاکو تا من بیش اوه چاوابه اینکی من بیشی لسر او سیاستا که اوه هلبجاتن اوه چاوا باشو یعنی ملت جه حربا عفرینک راضی به او که پوان به جه آق پارتی را اوی آق پارتی چه بکه اوی من بیچه جه باشو اما به من بیچه باشو و عسکر ترکیه بین کشتن بپراهی اوی جیته معنی که اوی آق پارتی پوان خواهی بکه اوی محفه جه پوان خواهی بکه اوی ملت سایه دنگی خلوان بلن بکه اوی جوی کرسن کی yani hılbıcartına ki taluke de birasti em ved bine. Ya da ki zamana ki pür nijatperesti te gotun yani bu hatek AK Parti be MHP ittifak kiriye be Doğu Perinçek ittifak kiriye zamana ki pür nijatperesti dajo inki gelime kurban jvet işleyen acizdi ben yani birasti. Yani AK Parti vakti bejin evi akıbata ana pedecebi. Ki zamanı nijatperesti beji اوه چه طرف کرمانجا بی رخنه کرن و کرمانج دستگیر ندنه یعنی ترک بتنه خواه دستگیر آق پارتی بکن آق پارتی بتریوی نه یعنی قالا 45 کن یعنی بله
خدا جوارازی به انشالله امی و وره بکن مالا و آواکی که سیفدین قسمه پشتی ویده می سیاست می ده استودیو ده خبر بدن ولی ماموسه ایوب خان کایا یعنی سیاستا هلبجاریه 2019 نزوی هم روی ده خبر دادن یعنی وقتی که سیفدین گو لپیش موی هلبجاریه پیش وقت هبه یعنی والله برای من قصدلی من نای از یعنی پیش وقت سر پیش وقت خبر بدم چونکی بیش ما یعنی ایجاب ناکه مصرف زیاده جدیشن حقیقتا و اویا جید ببک اصوله که انسان پیت خواباندنه و آق پارتی بخواست امکان بوشی دقت بکن بخواست فرصت بگه که یعنی پیش نانی یعنی به تاریخ نلیست تشتک ما در ناکه یعنی اگر صاحب کشی به وقت فرصت شیتی که یعنی استخدام ناکم کار کیجه بینه اف سیستم که هات ویا معلوم مجرا گوهری سیستم گمارا بری انشالله چهتر به فقط هندری ویا گربت جکرن یکشی اف سدی ده براج سچمه ویا مالسف حتی نارانه کنن لیبلی اتفاق کهانین هر وقت پاری بار سوک بو یعنی انسان که بخواد کار خوب دنیزه پارتی که شرط شروطی خو به بونا خو و دو داره دا اندام خوب دانشان دان و به وکیل فقط جوید همی امترت شک دنی هیا هرما تنگانی کدار بلگه سولید بیشن وقت مرم مختار بنقینه او سیچمه کنیم لیست فلان به برمه او سایانی رزالت کی مزنه و خبرات خبر گرم دایم سرویاب سکنه براکو اگر که اف سیستم آنو وجدلو جان حقیقتا وحانی و تخوازن فایده بیه ملت افدار بلگه اصولی بینن قنم بیچور مثلا برا وکیل رو برو ور حضور ملت یعنی انشاءالله دوی بحثی دا پیجابونک چه به یعنی زیخیند کم چی ورنه به خواباندنه که تمامه یعنی نوای والما وکیل گرک وی آی بین خواندن و ایجا معلوم جمهور اتفاقی فلان کد بیشن مخالفت هم جوار ضعیفه جبر که یعنی مشترک هدف وانتونه نه اما مخالفت بجمهور اتفاقی رد کن و روزه من بساند من قطعون یعنی عیبه بسامه کن یعنی هفت ماده که سر بسکن تنه و جرون القارشیوی آنادول اتفاقی که چه کن مجادله بکن و چما ما هجوم آق پارتی و مهپید کن یعنی و از امید کم مهپجی تدی گوتنه که قاعده که کلیه دبی اقل اکثرت تابی در یعنی او ترزیوی ترکچیتی فلان بفون نوا آق پارتی دا بمحا یعنی اگر کوسانه به خلق آنادول پرجیره یعنی او نه جمهور کال جمهور بچه کنکلوپانید که یعنی حتی کین گامی وانت بشتی ها برادر وقت خود در باز بکنه وانا عیبی مزنن یعنی و او حق کردا و چاپا حقوق دا و حق عدالت دا وانا جگره بین حل کرن مینا که سیفدی گوان مسئله اگر کیانی نه حل کرنه مالسف خواب هاندنه یعنی تکیه نبتشه و هرزان را و سیاست بکه عیب فدیه یعنی رو تعلیم تربیه ما ضعیفه ایرو آبوریا ما ضعیفه ایرو علم تکنولوژیا ما ضعیفه ایرو سیاست ما در ضعیفه ایرو تکلیه ما و اسلام به همراه ضعیفن املوان تشتیه مهم لازمه که مشغول بود وانا را وقتی خود در باس بکن امین الله من کرد و ترک و فلان بیوان خلق آنادولی وانتشتا زودا بیداری گرتیه یعنی معلوم یعنی مهپه وکیلی وش حشته حبینات چل حبی یعنی دیمک ترکیه گو ارقداش اب سیاست هانی هندی از ناخوازم های وجهه به یعنی درگیه سیاست گربه گرتن گاما کسر حق و عدالت و سلاح و دعا حقیقتا سیاست خوش به زمان و انشالله پیش روز آمد ها خوشتر و اتفاق جی لازم به اتفاق نابه یعنی اب سیستم آنوتش یاد خوازه بله امی سر و مسئله جنگیز آیدن جیبه پرسن لبره وقتا نابری هاتیه پسی ناور انشالله تماشان نیجا می برنامه خواه بدومین تماشاوان نیجا برنامه مد دومت قسم داویه دم پیش بریونه میوانین ما جنگیز آیدن و ایوپان قایا مسر سیاستا ترکیه خبر داده حاضریه هلبجاریه 2019
اونجی تمثیلکاری پارتیک سیاسی نه خو حاضر دکن جبو هلبجاریه 2019 و سیستم اون چوادن هرن چند چوی دا چند رو بری سروکی هداپاری Zekeriya Apıcıoğlu beyanata koda bahs dikir ve servi mesele ve mesele ne razine avi kaz fahmtkim vi havay he hüvde hicde mehci hilbijari remaye ve radvin rudinin hilbijari haber dedin yani he zuye ittifakam haber dedin kep kira ittifak dike ونشما فلان كسر اتفاق تكن ونشما فلان كسر ناكن يعني مجارين وها ونشوا سريت فكر يعني جبي مسألة وجه هاني سر زمان ام هدا بار ام أنا دبين بيس مهما يجوه البجارتني وبراستي مرا أنا جي قاله البجارتني دكي ويجي دبينن ekonomi جي تدا زرار دبينه ملت ما جي تدا زرار دبينه وهنك دني جي حسابين غريب جي تي حساب كرين جبوه كي هالبجارتني انا ومرا پیش تبينه حتى پیشهانينا جبوه هالبجارتني جي خبردانا ويجي انا زراره حكومت انا بخوازه براستي وكيلي جمارا وكيلي جبو قانوني بس كان انا بيجي ام هالبجارتني ام پیش تبينن تقريبي olarak 6 مشهوده كان هالبجارتني داينه اما حالي حاضر ده ملت انا نه حاضره حكومت جيفيا دمينه وحكومت جبوه البجارتنا جي تشتي خوشي بيشاوي دتنه تشتي خوشي بيشاوي جي نماي çünkü hali hazırda siyasete hündürücü siyasete dervacı gore anket evan hatta vi afri mesele afri ji gore anket evan le ali Kurdistana Türkiye oyi xu pır kemkiri ve elhamdülillah mecruya peşira mego أنا راست أم بارتيك سياسيين وأم دخوازن نكي أم سياسة ما مخالفتي ما هما أو تشبكن نرحت نراست أو تشبكن ندرست أو تشبكن نباشة أم محيا أنا سروك كوماري مجي سروك ما يجتيجي هر دايم خبر دا أم دخوازن مخالفت ما برام ملت بفيها ويناس بكي ام دبين حق جكي ورا ام بيجن فيا حق نحقي جكي ورا ام بيجن فيا نحق حالي حاضر ده افي سياستا هنا نو تركيا كتي توراوي افي مديا حالي حاضر هنك تشتي الغيه غريب دخل ناف ملتي الغيه غريب دخل ناف ملتي مسلمان ام جي الغيه جنا راحتن وهالبجارتن جي مرا جي انا جي دس بهالبجارتن جي كرنا ام جي جنا راحتن جبو بيكي ام دبين هر تش بد وقتی خدا خوشه و برا ملت حاضریه خوشی تمام که هنگ دبین وی هلبجارتنه جبو اف پارتی کی نو آوا بوی وی پارتی جی نزیپونی فتوی علا قدار دکن اشتا جبو وی پارتی نکوه هندر مجلیسی جبو وی که دخوازن روکی بریا روکی وی seçimi بینم پیشیا خو جبو وی پارتی نکوه ونجی زانم بری yasayı seçimi hizbjartini farklı bu. Ana jibo vi parti jidibin uya jidibin dekişkirin. Hali hazırda jibona vi evça jibe hizbjartin jibe jibo vi mafya milleti begere. Ondan sonra henik hesabı avaz zirav ve hafif jibrasar da mereneke başı. Yani AK Parti hali hazırda dvi işe de تدا زرار بكي لقول انها لازم قاموا يتش خبر بده يعني برسكريكن تركيا تشنه ببرايكو لازم سري به خبردان يعني ايرو ام تمام انرجي اخو لسر البجاريه لسر مثلا عفريني ام خبر ددن لازم ام چه خبر بدن انا برسكريكن تركيا انا حالي حاضرda dolar bu 5 milyon euro bu 6 milyon ondan sonra vay mazot berbe şaşadırı, benzin ber bir şaşadırı. Yani lazım ki beriya her tişte mafi milleti yani ekonomi jali ki da abori yani lura vak alarm dedi. Dış siyaset alarm dedi. Ondan sonra teherrut televizyona jivadiki temizediki de insana da huzursuzlik ki heyi. Yani keski siyasetmendar me keski ser başı haber nadı. Camir telefon televizyonu vedi ki desi hudafi kumandayı televizyonu vedi ki
ama qala savaşi çedi be qala kuştini çedi be Amerika abviya erişeme be ki Rusya emlerin ber be ali Rusya'ya erişeme be ki İran düşmanı meyi işte Suriye harabi Suudi Arabistan ihanet ilmekri yani millet lxu mezed ki millet geca meredir artık. Jiboye ki bere gere vi işte bin ki bitefinin. Yani vi hali hazır vi van pey ve ki gereke agrevi bitefinin o gora yani hali hazırda nakevin hündüre millet. Mesela o hali jeye. O hal şu seri hayya beni gere mere haberdi. Çünkü vakti serokomar digo o hal ne vak hali beriye çebe. O hal şu bu hnek millet bura nekevin hündüre memuriyet devleti emi peşi avan bibirin. Ana emlemeyze dikim millet vekili AK Parti derdi keve de be kardeşim de be o halede hündüre o halede ne em o dağxwaziye FETÖ'yü gış hündüre devleti de ne o vekiden insanı gariban, insanı mazlum alakadarı vanı ünek tiştane büyü vana güvenlik soruşturması derketine de. İş derketine. Çendro beri vekili AK Parti'ye bahsa borsaya FETÖ kır. Yani antabi go borsaya FETÖ yani tiştek embejin aleniye go. O milyon dolar derbası. Yani İro hükümet mesela o hali dixwaze embejin kuruma dixwaze idara devlet de FETÖ'yü paxış bike li ve rexistine ve örgütü hejî ku awqa embejin hez destevi daha be kuvvet destevi daha be liheladin milleti ki Cengiz Baskir gariban ku embejin 10 sal beri 15 sal beri bavi suç ki kirbe yani bavi be awaki ketbe hafse o devlet peş le digre iş davece iş kar davece yani lazım ben haberdan yani gabe ku hilbijari haber bidin meyvana haber nedim ben ki men nave devleti var işi kırıcı tarihker yani mesela ki bir mahaj buna ceza ki bina tekimani ki bir bini yani beni tefsir şey bunu yani jibervi esas derdimin rastı bir şey ki efxazın bekirin beri hem tişti gerek ki afaki siyasi binin o hinki insan gerçekten de yani gafki baş haber ki bahsediyor evka medajiye rojava medajiye van insana mesela karibin hayatı rasilav bidin yani. Ya mesela ilunna mesela FETÖ'da de defteri de en lo defteri devleti de malum ki belki 30,000 insan yani mağdur bu yani hatta berdan falan bir yani bu hava ki fan bu kuvana yani ne da bana şadana belki 30,000 edince bir hayata getiriyor. O van insanı ki yani hakikat navan işte bir şey ku idare kırın prevanj ya burada ve daravin ya işgal keyf hamzat kın ya işte وأنا جاي شامل تيار عندي دايمش نبود برنامج ده جو من يعني اوراق ده برئيس الجمهور جو براكو وانا يعني ها پرادنو درافنوش خود بهوا کی خو اگدکنو در تمیزی و ترکی وطن بن يعني رئيس الجمهور تشاش ما انا رئيس الجمهور تبي چاوي خواست شورا نگره فقط وانا معلوم دولت يعني نو دولت ده انسان رشوتچی و انسان توپیلجی فلان بيوان يعني اقازيدن وان شتا يعني نورمال تينا ديتني يعني كنت مرا بدنا بودو جاجبر بي اساس ابي seçmehane eğer gayret amel ve begere mer beri hem tişi ser yatırmaya kurser sanı ya xuban insanı bekar bir iş ser insanı kurser talim terbiye kurser silah ve dua ser maneviyatı ve hakikaten yani ve roje که بحث اسلامی فلان بیوان می‌نویسه که خودم من ایده حماده نفسان میگم تفجی اسلامی را آخرینه و تفجی واید ناب دولت آمده و تفجی دجیانی دانه یعنی اجبار بی امشقا تکلیه خو خدای خو ببر خوشیه کنه خدای خباری مسفک بکه و اگر کد نوا ایشیمه و طرز مده خاپاندن هبه چخانه می چامری داد خواهی هر نخواری یعنی اجبار بی یعنی اف سیاست هندر گره مرد هنگی تشمی چی پیش خلاص بکه مثلا کردا حقیقتا شکل کی حقوقی مر جواب صافی بکه مثلا اسلامیت کتدی و دولت آهان 50 سال بدین اسلام را شر کرد و روز خبرات خبری میگو براکنو تدید چنان قاله دا نیارد گو از استانبول بخین استانبول گواب که و خلافت که و میگو نبره سری
fakat de payra oluşum ki navi memlekette çevu am desi xo xilafet rakir hem yani van kusuri xo bibin u xo özür bxazin u am xo var qalen van şaşiti am jar kidrin nekin Xuda alemi şime dünya ahiret lev bine yani bana netice zorun esas eğer ki devlet ve millet jibuna Xuda silah ve avrabi de vela dünya beser dünya kesmen kare و قبل سخدين نوا دولة وملته ذهبه ولا تدي يعني جيك لا دبي برين كتابه يك دخرينا وقاشكوي جراتك ونوتك يعني وقتی ما هندک مایه که جنگیز آیدن ناوی هفته ده خبرک دیسا کت آژانس آراستی فرسری نهات خبردان لیبریا خبرک مهم بو آیدن دوغان به 10 سالایه دستوی ده امبیجن belki nive medya Türkiye desteği de bu. O emejin به پرایی پیواژویا 28 سبات 28 شوبات سورجی که ام دبیجن به آلیکاریا قستیوی آلیکاریا قنالوی هات چکرن وی پیشکشی کر یعنی پیشکشی مدیای وی کر و لدیجی اسلامی چه خبر کی هبه چه ام بیجن بین کی مساوره د قنالوی دنه تلویزیونی دنه یعنی پاشفچوناوی که ام ندن هرن مرد کی قریجه böyle bavaya ki sürpriz emkarın bejin tamamı ve medya xafrot u dixwazej ve em bejin qade xwe bikşine un çaval ve bedin herin yani ev medya desti aydın doğan da tamamı hat frotun yani desti xwe derxis xoş medya kişan em ve keyf xoş bibin yan aydın doğan hesap ki henedaye em çaval ve mesele bin herin يعني براستی ویژی بیانات که دابوش با دبردان وی مدیای خو دگو از 20 سالی بوم از هاتم آنادولی از هاتم استانبولی از چون مورگی دایرسی قیدا خو کر و مدس به مدیای کر مدیای یازدلی روزنامه و جوی روی پیو دبی از پر شغلم جبو وی ولاتی و جوی ملتی ماشاءالله دبی از بتلیم از بتلیم نورمالده انا وی پیوی یکیش ملتی خو حزب که یکیش دولتی خو حزب که یکیش مسلمان حزب که او چقا بشغل تو بیجه ولا عمره مده ان خوش وی وقتی بوم چونکه محزمت کر یعنی از بلا سبب نشغلیم یعنی نورمالده گره مراجل بپرسه تشچی بتلی قزانش کرا پرات بتلی مادام تو تجارتی تذکر یعنی تنگه که تا پرا قزانش کر تجویا بتلی اینا نوری yani fitne ki mezun ve fitne ki fitne mezun khasti ve navi velate artık evjini karaje deri hatta ondan sonra da nav beyanat taxuda dibe mijderva rojname ortağıya rojname mahani hündre Türkiye bajarı Türkiye velate Türkiye yani min ij Amerika'ya mahani ij İngiltere'ye hani ki navi wanji jwan girtiye o jviyaji baş haber dedi normalde ana emezedikin 28 سباتي او مغدوريتها 28 سباتي جبرياوي او جوي شونداجي لحيا انا دغوتن ميديا تدي دغوتن دناف حكومتها دناف دولتها قوتها çariye ya اي بينجا ya اي çari normalde حيا انا في اي يكبو او ابجي زانı o milleta Türkiye giş zani yani bu pijama derdiket karşı başbakana. Bu pijama derdiket yani av qajqur rahat bu o av qajı digo pişmin sağlamı. İca frotana vi emji ahli ki emji duzle mezekin belki emebejim başı. Ama ne var? Mesela yeki ekonomist abori le mezedike dibe demek ki vi cameli jvi işe derketibe o zaman emdebin rojname ondan sonra televizyon işi qadiye artık medyayı civaki civi girti artık pere divya da nabine henek dibin abori le mezedik violayı dibin artık tede zarar dikir hatta beriyavi sahib gastaki خوش فروت bu evi demir ören grubi froti bu an milliyet vatan vana froti bu ej abori le mezedik bi viyavi de hasibinin ej siyaset le mezedik dibin ki viya şu Tayyip Erdoğan دخست وی هین که دنیجی پاشخه و حلق حسابی ویج لسر هبو دمی که وانا پازاری بجاوی که دنیجی بو دعوا معولی نه وکرن گوازی خوشی درخم
از مدیای بدم و artık bu karış mı nedir normalde ana mahkeme juvali fetoji le vekrine hanek suji isnadi jiheyi dedi em dibin vana hendiki yani hükmü vya zedeyi pırt işte ejebni derkeve yani devlet her eser AK Parti'de mesela kada xabuna embejin sernuxmandini vekila 411 vekil kujere gotun eri dedi Türkiye'nin bejin 411 el kaosa kalktı got. Yani veli rast. Vekil ara ve tabiri yani hakemini haberdane yani. Bahsa bir her şey sabatı ne eknen bahsa devre AK Parti etkin. Da hazaru rast evi hazaru haşta. Var xrabi mezin kiriye ser hesabı medyayı evya cezaeviye kırgorani kanun emek verip karbe bide ki tünet karşı bir çıka darbe hebune tev destek dayavani yani bu konu şahit bulmantıştara o her darbe ki Türkiye ekonomi aboriyavi niveni piştaviş kandi yani piştaviş kandi pişkirabe serxul navgoy serxul navgoy istiye vani insanı vani eğer mine em düşürmüştü eğer Türkiye hakikaten lugor halkı سر ایمان و یاد و معرفت یا الله را بسر خوش خود جیوان نامینه خو او ناخواز الوادر دوراب مینن و وان آکیش خو ام ناخواز هر سیمت و نان آوی مجیب خون اورا وانا خیریبه دوستی والگونه برش خوران دوستی خویانی یعنی اوانا پر انسان والا پر انسان ایجا وظیفه کن حتی آلا بود demek گاف کی بری مینایی که امید کر اگر که یعنی امیدام پاری کی راست به یک نشانه و راستیه یعنی انشالله انسانی خراب پاری کی مملکتی به ترک کنی yani. بله. اره جبویه که امج عالی کی آبوری لمزد کن عالی کی سیاسی عالی کی جمی خرابی لمزد کن نورمالده حق گرمره مسلمان جی هر عویلی olay bu yere mezeke. عالی کی جی خرابی بیاوی تی سرزمان دبین normalde de velat ki de bajar ki de memleket ki de savaş ki derkeve beriya her tişte merve abori ejê derkeve ekonomist o merve zengin devlemet ejura derkeve çünkü beriya her tişte goy wan qule ew naxwazin perê xwe di ciyê de pirsgirêk tê de hebe perê xwe dûrada bêlin hinek ji ser vî xerabiyê lê meze dikin dibên demek ki sibê diro vî camerê ji vira derketî viya şêtankî mezin e xwe naxe tehlîkê viya ji vira derketî demek ki sibê Tirkiye pêşiya Tirkiyeyê hinek savaşên mezin heyî ji ana de vay perê xwe dikişîne o ji bo van tişta jî hinek lêkonîner jî xeber didin dibên zenginê Tirkiye di sêha bi nav dikin ez vira nav nekim dibên wana jî hinek sermayeyê xwe firotin ê derva merivê derva ondan sonra hinek sermaye xwe kişandin Yunanistanê hinek kişandin Avrupayê ki ji bo sibê diro tişkî av vî hawî çêbe û ji bo tişkî awa çêbe em perê xwe têxin garantî Müslüman gerek her havî lê mêze dike em jî her havî mêze dikin nekî em bêjin wele pir xweşê hemam kêf xweş bibin nekî em bêjin wele em jê bitirsin em gerek Müslüman her havî tedbîra xwe bigire û her havî ji lê mêzekî gora tedbîr dekeve ortê û viya xizîrkî mezin bû û derbê wînê mezin lîstokê wî yê mezin onda münafıqtiyê wî yê mezin li orteyê di nava 6 salê de li zenginê memleket ki bûye ne televizyon ki ne 2 televizyon ne 3 televizyon ne 4 televizyon ji xwe ava kirî ji bo wî ki gerek binê were mêzekirin vî camerê ilişkiyê wî bikîr heye bi çiha wî çerkirî heyana dosyayê wînê berê gerek tekeve ortê özellikle 28 Şubat di rolê wî pir zêdeyî belkî ji darbe wan merivê darbe kirî ji wana jî bêtir e çünkü topluma da di civaka da algıyê mezin û algıyê xerab wî ava kirî Hürriyet gazetesi ne bu? Ben evkilim sandığı Türkiye Türklerindir. Yani viya bejin tarihê de ji bo milletê me bê fehm kirin di tarihê de haman çi rolê de bû Aydın Doğan medyayê Aydın Doğan jî ana di wî rolê de Hatta Serokkomer Erdoğan pirê cara di beyanatê xwe de di mîtingê xwe de nav dida û serda dişû yani em zanin te çi dikî em zanin rola te çi em zanin te çi kiriye lêbelê niha awayekî çawa xweş Tirkiye dixwaze bikişîne ji medyayê ew nahê fehmê hê ma ser vê beyanatên we gotin we ser vê meselê
که مالا دیم سریع زده خبر نداره و شما او که روزه کی ما هبون سر خبر داری بیشتر شبات مقدورلاری وانشی من نزمان در کی مزنه اویا مزیده بحثی کرد چقا علیه ویدای خبر دل مرحله نابه اتخاذن سر مسئله خبر بدن ولی مقدوریتن 28 سبات 350 هف انسان هید حبسات آنه اویا امتدا شاشمان حقیقتا یعنی خودش وان راضی به قومی وانجی و به حسب دنگشخال بر صبر خوده فقط هناجی وی دنگی نچو حکومات و نچو وزیر عدالت و حقیقتا نچو حقوق گویا مدبیشن یعنی سوجو حاکمه مهنه من حقوق چیه مهنه حقوقزانی مهنه فلان میبان اویج که مانی که ترکیه حقیقتا گاو کی بری مگویا جبونا اتفاق برم کارم بجا کاردشم یعنی قانونک درخه اول مقدورا حبسه درخه از کارم به طرح تکلیه چکم یعنی اویا بیله لایقه که برم سر منطقه آب سکنه وانسل می هم نه بارد از منطقه کرد اویا پرویمه اویا گره مرا تجارش راجع ویدا نخینه و لکه داری نویسه کی مرم سان زمانه کی مرم کار بود داشت ولاندن یا جی اتکلی کی مرم دی دای مرم قرقام گره یعنی اویا چگوسه نایش بیرا کرنی ها نایش بیرا کرنی بله داخل کیم مایه که جنگیز آیدن ناو هفته دا ده مسلمان دنجی دیو بابوان رحمت کرن و هیر حبسه دا هیر بنوی ظلمی دا yani zulmek uha mazın heydi dome u iro AK Parti xo be embejin devletek ku peşkeşiş alema İslam yarat ke keder mazlum ki heye deste xudreşt ke embejin be Amerika rel hele ki be Avrupa rel hele ki mücadele ki de de herbek embejin ne aşkere bejid herbeki de ve beled nav xoda zulmek uha heji dome u çadın herin nasıl قد تعالى برحمة أخوان ولي باودي يوسفيا بكي إن شاء الله آمين دوان چند بري بيسرو بري يوسفي مصطفى دايان من باوي لخستي زيارت كر يوچاوي دكتور جي من دكتور جي خبر داغو يعني حالي نباشي حتى مي بيشينن امني كارن تشكي بكم زور وان چند بري ديسم ميواني وبون مجموع بيتشتي خبر دا أنا gündem hükümeti deviyatını 28 Şubat'ını. Hayat sebep rabibe heye mağduriyet nemayi mağduriyetini ana yek bebe mağduriyet heye hükümet bebe mağduriyetini demek ki gündem avi da jitini de peşya medeji gündem avi da jeyi çeyne be. Ya ve bab ki permezini. Anam kala biz FETÖ'yü dikin, em kala ev doğan medyası dikin. Avana giş mağdur evane. Ovana mazlumun. O navbena Rabbi alem edin vana da tip perde jitini ah kivan evet taxti herkesi behjini yani vana ah ki Rabbi alemi rabbiken o bibin ya Rabbi em eki vi mağduriyeti vi sıkıntiyeme jehebdu rana ke ortehil nayne em juanji şikayetçini van çelde beri hastaki başlık gibi vi haviyatiye aveti bu jibo babi Mustafa dayan sabri dayan god شو جم ربي عالمي شكايته اي شكايته خلوي بكارتخ اس شو نكار بو خبر دا خدي رحمه خليك صادق جواد كر يعني ارتق جفيات تشوف عملي نظام اما ربي عالمي برحمه خلي شابك صبر كي مزم بده وشارست حب يوسفي هنا وهنا دي بافي هنك دي بافي وهنا لحياتي روب roki, berya roki, rob berya roki. Gere özel toplantı gerçeğidikin, bıçağı dikin, meclisi özel top dikin. O hale jbo via yasaki tıxın hündreviya bıçağı dikin jbo vi ahi roki berya roki vi ahi beşyayı bigrin. Lakin nexweşe giran hene ihtiyari. Lakin avyaji heye vi ahi vallahi şey haya ana vakti ana pe DSP bu ene yanlışım. Çi ANAP hiç, çi DSP hiç, çi FETÖ'yü hiç, vi avi her vi ahij AK Parti jeyneyle. Yara roki beriya roki, bravi işe hal bikin, o disa rahma xule dikin, Rabbi alemi rahma xuyi şabike, sabir hem dişini Mustafa dayanji,
İnşallah o jiro ki beriya roy bra bugî nav gedê xwe Xwedê ji Teala ji we razî be inşallah. Xwedê ji we jî razî be. Cengiz Aydın û Eyüp Hankaya Müslümana ve ava serçavar hatin. Seyfettin Gündüz jî ji Urfayê ew jî daxilî bername me bû. Xwedê jê jî razî be. Temaşavanên hêjan vê heftê jî hatin dawiya bername xwe heta hefteyek din bimînin xêr û xweşiyê de emanetî Xweda be.